Danas opet po drugi put snimamo jebeni klip. Dobar dan, ljudi. Ja sam uveliko razočaran u moj život, moje postojanje, u svemu. Pitate se zašto? Zato što sam potrošio sat vremena, materijala koji sam snimao ovdje na Serbian Cringe. Tako je. Cijelo sat snimam, derljam se tu ko neki idiot i na kraju vidim da jebeni Audacity nije snimao zvuk. Jebem u mater. Jebem ti mater Audacity. Što tjera da mi bude bolje? Jedan like, jedan rest in peace ja. Ne mogu više. Ne. Kako mi se ovo desilo? Ali cijelo sat se tu... Ne znam. Nemam jegera više. Ja ću vas ubijem. Anyways. Danas opet po drugi put snimamo jebeni klip. Vidim ti Audacity reakciju na... Serbian Cringe, dame i gospodo. Tako je. Serbian Cringe, samo vidite ovog prelepog Nikola Teslu koji nam je ovo omogućio. Tako je, nije Reddit glupani, omogućio nam je struju. Kaže spodoba. Vraćam se u svijetu iz Amerike, sačekajte me na aerodromu. Clown face. Trash! Next. Volio bih da snimam sa Jovanom Jeremić, da on je ponovac priznao, to je bilo top. Ovo nije nikakva vest. Nismo imali intervju sa njim. Ovo je izvađeno iz Vasovog podcasta Psihokast, gdje je on tamo bio i ovaj ga pitao i ovaj ja sam odgovorio. Sad kakva je to vest, ja nemam pojma, ali ona jebi ga. Buraz. Nema ništa pokrenuto od balkanskih novina. Estrada, koji kurac, ovo prvi put vidim. Nedelja A, sa 2A. Za odmor, prija. Lik je stavio crno-belu sliku iz nepoznatih razloga. Pustim klimu malo, 26. Kakvo odmaranje, rekli smo do nedelje da vratiš pare da te ne bi naprangijali. Pose, šta je pose? Vjerojatno je lik htio da napiše posle, ali... Okej. Ko sam ja da sudim, tu nisam u sudu. Cringe fora, joj. Uviću se. Da se ne bi naprangijali, pose ti neće prijati čikabucko. Sad ja shvatam što je on postavio crno-belu sliku. Zna da neće uspjeti da vrati pare do nedelje. I ovu sliku hoće da ima na spomeniku. A to što ću da ga naprangijaju malo, znaš. Lol, Chanel Rofol, bežite. Ne znam šta mi tragikomičnije. Ček, stani malo. Ako je ovo završilo na Karleušinom storiju i nije neka eksplicitna slika, znači da je
Drama, opet, ko? Karleuša, Zna se. Garantujem da je drama. Ne znam šta mi je tragikomičnije. Čekaj, to je tragikomičnije. To je zborilova, samo ga izmislila onako, znaš kao, izvadila iz minđe. Čerka zločinca koja ima mišljenje umjesto da čuči ispod kamena ili Đorđević koji kao zauzima nekakvu stranu u podeli Srbije, iako ga sav srpski narod voli. Ovo što je novog uradio, nekima je to wholesome. Mislim, tapšu ga. Svaka tato, ja sam tu neutralan, znaš, ne želim da se mešam u neke stvari. A što Karleuša ima protiv toga, ne znam što ima Karleuša protiv njega, mislim da nema ništa protiv njega, ali ima protiv Anastasije Ražnatović, a.k.a. što bi Karleuša rekla, ćerka zločinca. Karleuša, meltdown, teški, choose your fighter, ovo je jako. Choose your fighter. Choose your character. Kikinški licemori, kurvi i demoni, pod broj 1. Kikinski licemori i pedri demoni! Neš, kolega! Pali mrš iz moje alije! Pod broj 2. Jer taka su mnogo grždisti. Ako ovaj most bude srušen, mi ćemo da ga napravimo za 3 sata. Jer tako smo u mogućnosti. Njegova suza ima 4 promila alkohola, garant. Treći lik, ja varim u suštini. Vari, znate kako vari? Ja varim u suštini. Četvrti, a gdje je pečat? Potpisuju radnici Niša. A gdje je pečat? Pečat ne valja. Radnici Niša nemaju pečat. Peti je ovaj neki drmar. Znate, drmar. Pacovi po 2 kile ko zec. Pa pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kile komad ko zec. Šesti ovaj što je pročitao Stari zavet, Novi zavet, Sveto pismo, pismo od Nostradamusa je on pročitao, znači on je pročitao sve. Šta god ima? On zna, on je pročitao. He's him. On je taj. Dobro, da čujemo šta ste čitali. Stari i Novi zavet, Sveto pismo, Nostradamusa, Tarabiće, Jehovine svetoke, kule, stražara, Zodijak. Šta nisam pročitao? 7. Ovo što ga pitaju o higijeni rada. Lepo je, čisto, ima ženske. A vi kako te? Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženske, ima sve. A vi kako te? Kako ste? Što radite? Ja pitanje za vas. A vi kako te? A vi kako te? 7. lik. Što mi še kaže ovaj? Što bih naglasio? Nije istina. Na ovome svetu što bi naglasio, nije istina. 9. najlegendarniji lik kog morate da znate, ako ovog ne znate, šta vi radite sa životom? Legendarni lik, a nisam baš ako mislite na to. Žurio sam. Malo sam žurio. On je žurio. Mislim da se zvao Nikola Jovanović? Nisam siguran. Pravo pitanje je, koga vi birate? Od ovih 9 ili neko novi? Ja, kao iskusan voditelj ovdje, znam da najjači čovjek tu fali. A to je... Čerana Valta, kažete ko je to? U pravu si! Živko i slobodan, polupoljoprivrednik, polučovek. Koji su ga istjerali iz elektronske industrije, da, tako je, ti što gledaš, tako je, da. Kad bi ovi
9 likova, kad bi ovih 9 likova bili u ringu 1 protiv 1, svaki protiv svakog, kad bi svi bili u ringu, kladim se da će ovaj Žurio sam, a.k.a. Nikola Ivanović mi se zove, da će on da ih nakanta, da ih odlomi, da ih slomi, da ih pokida. E sad, dolazimo do ključnog zaključka. Sad, ja sam rekao od ovih 9, ali budimo realni. Jedini koji može da se suprotstavi Žurio sam liku, malo pre sam ga spomenuo, to je Živković Slobodan. On je toliko isfrustriran što su ga izbacili iz elektronske industrije da će cijelo svijet da pobije zbog toga. On će cijelo svijet da pobije. Nikola Jovanović protiv Živković Slobodana. Ko će da pobjedi? Pišite u komentaru. Kad ste već tu dole u komentarima, pišite koja biste vi odabrali, koji je vaš choose your fighter od ovih 9. Ili ako je neko drugi, slobodno napišite ko. Da li je to legendarni Živković Slobodan, vaš kjemu glavu ko Pirinač, ona Bica i Đeljana, i 4. nisam školovala. I dok ima neko drugi, slobodno u komentarima dole, odmah, brže. Nemam vazduha, slušao mi se grlo, červalo. Jejer. Sad. Anyways. Idemo dalje. Dobar dan, ja sam došao već iz posla. Koja stranka? Šta stranka? Šta posla? Ne znam šta da kažem tu, a da ne budem cringe. Šta da kažem, šta da slažem. Ovo je napravio neki boomer valjda. Ali iskreno mene stranke politika ne zanima, ama uopšte. It's nula. Volim te. Jače, nežnije, subtilnije. Napušiš mi se kurca. Ajo. Kakva neprofesionalnost da mi zvone usred snimanja klipa. Blokirat ću svakoga, jebem ni mas. Stanima. Ideš na mute, bijem ti telefon. Anyways, volim te, jače, nežnije, subtilnije. Napušiš mi se kurca. Ja nemam komentar. Jednostavno, ja nemam komentar. Jače, nežnije, subtilnije. Šta ovo to da znači, jebote? Jedini pravi odgovor je bio napušiš mi se kurca, ali nemaš druge opcije šta da odgovoriš na ovu poruku. Jednostavno nemaš. Nema. Zločkasta Aleksandra. Ovo mi se sviđa. Saznao sam da je moja djevojka spavala sa 38 muškaraca. Koliko? 38 muškarca. Kako da se nosim sa tim? Pa nemoj buraz, ili raskini ili prihvati surovu realnost, što ja ti kažem. Nosi se u pičku materinu. Jel se to nama Aleksandra sama sebe likovala? Jel se to Aleksandra sama sebe likovala? Jesi to ti Aleksandra? Ali lepo mu je rekla, kako sam nosio sa tim. Nosi se u pičku materinu. Baš si zločasta. Zločkasta Aleksandra.
30% Srba ne zna da čita i piše. Okej? 50% Srba ne zna da nađe Australiju. Weird, but okej. 60% Srba misli da nas svi mrze da smo bolji od njih. Zar takvih? Vjerujem da takvih ima. 80% Srba se boji promoje. A ko se ne boji promoje je pitanje? Da? Lično ja se bojim promoje. Zašto? Zato što sam lično ja imao problema sa promojom. Da. 100% Srba te nabija na kurac, čika grba. Baš si grbo. Glupa mi fora. Baš mi je glupa fora, Od svega ova, imam pitanje. 50% Srba ne zna da radi... Pričao sam jedan sat. Nije mi snimio zvuk. Sad opet pričam i nemam... Grlo mi je suvo. Suvo mi je grlo. U onoj Audacity ću da ubijem... Samo nek mi dođe. 50% Srba ne zna nahrati da nađe Australiju. Čika građanin. Vasilova Mirko. Čika Mirko. Šta će meni u 2025. godini da na karti znam gdje je Australija? Postoji Google, jebote, halo? Upišeš Google Maps, ukucaš Australiju i pokaže ti gdje je, halo? Si ti kršćan, bre? Noć veštica. Jel samo meni ovo izgleda malo ko Miroljuba? Malo imate neke crte. Iskreno. Pojebo bi ga pola dupe. Ivane, koga bi pojebo? Koga bi guzio? Amilane, Ivane? Izvinjavam se. Ko bi koga pojebo? Sad. Piše Ivan i lepo je napisao pojebo. To znači da se radi o nekom drugom muškarcu. Sad, ko je tu tebe da bi njega jebo, ja nemam blage veze. Ako neko nešto više zna, nek napiše dole, baš me interesuje. Uči, bit ćeš doktor fakulteta. Tačka. Isti taj odlikaš. To je reč. Odlikaš. Kasnije služi i radi za biznismena. Šta? Like, share, subscribe.